Moko kuom jodak ma Mount Elgon Sabaot koro dwaro ni sirikal oyienegi gilu chike kod kido mekgi maonge chochni mora mora ka giloso e log tich mar tesend obila ma Bungoma kama ne oluongi mondo gindik dhoggi ewi gwandruok ma yande omuoch ewi pudho yiend ng'owu e skul primary ma Toroso. Jodakgo kotelnegi kod Mos Ndiema owacho ni ok ber tamogi mondo kik gilu kido kod timbe mekgi moriwo pudho yiend ng'owu kaka yor kedo gi jochiende makelo midhiero e anyuola. Yien no magiwacho ni osebedo kanyo kuom higni 100 owinjo pudh dweni mondo okel hawi maber kaachiel kod kwe gi riwo oganda kamoro achiel kaluwore kod kaka kweregi noyango. Temo mar pudho yien no yande ogore Luanda tok kane ooro obila e gwengego mondo ochung chenro no gino magilieko ni nyalo bedo yor siasa. Kaunti ya Bungoma kwa tuhuma ya kwamba kuna baadhi ya mambo ya kidamaduni ambayo tumekuwa tukijihusisha nayo na ambayo wengine wametoa madai ya kwamba ni kinyume na sheria. Wakatoa tuhuma ya kwamba tunapanga njama ya kuleta utovu wa usalama, labda kuwapiga, kuwaumiza ama kuwadhuru watu wengine katika jamii. Hiyo sisi tumekuja hapa leo na tumekanusha hayo madai. Ni vitu ambayo iliwekwa more than 200 years back. Iliwekwa na watu wetu wa ukoo wa hiyo nini wametajwa ile mwenzangu kama Ratiek na Kaptaek. Na hizo vitu saa hii isipotolewa na waambia si Mount Elgon peke yake, Kenya mzima italipuka. Kuna mkuu ambaye atawata stima waliweka post karibu na hiyo. Kukata tu branch hivi kulikuja mvua na iliripua hiyo miti hata haikuonekana. Hiyo sisi naita sitionde, wengine naita siteo, Wabukusu naita sitati. Hiyo ni unatembea nayo, hiyo si ya uchawi. Na iwapo mtu anasema kwamba ni ya uchawi, yeye mwenyewe ni mchawi na anaogopa kwa sababu anajua kwamba yeye hutumia fimbo kufanya urogi na masingaombwe. Sisi hatufanyi mambo kama haya.